ugasanga akarere ntaho gahurira nayo ariko basangamo imbogamizi bakazandika ku karere. Nankunda Jolly ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gakenke. Jolly we kimwe n'abandi banyamabanga nshingwabikorwa b'uturere tugize intara y'Amajyaruguru nyuma yo kugezwaho ibyavuye mu isesengura ryakozwe na Transparency Rwanda kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta 2021-2022 hibandwa ku turere tugize iyi ntara y'Amajyaruguru. Abo banyamabanga nshingwabikorwa b'uturere bagaragaje ko hari amakosa yikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta ashyirwa ku karere, nyamara ayo makosa yarakozwe n'ibindi bigo bya leta. Urugero ni nk'imikoreshereze mibi y'inyongeramusaruro isanzwe ifitwe mu biganza na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko amakosa yagaragara agashyirwa ku karere. Urugero harimo sisitemu ya imaninginga inyongeramusaruro bayita MOPA, ugasanga iyo sisitemu iri ku rwego ikoreshwa na Minagri, ariko ikongera igakoreshwa n'abo nakwita producers, ugasanga akarere ntaho gahurira nayo ariko basangamo imbogamizi bakazandika ku karere. Ugasanga izo findings cyangwa ayo makosa turayitirirwa kubera ko turi urwego rwakoresheje ingengo y'imari, ariko nyamara twari dufite abafatanyabikorwa batandukanye. Icyo kibazo rero usanga ziriya findings n'ubundi tutabasha kuimplementinga arizo zihora zigaruka, kandi koko ntabwo biri bimwe, ntabwo hafi ya byose tuvuga ntabwo biri muri control zacu na districts, ariko n'ubundi tugasubizwa inyuma na bya bindi tudafiteho control. Hari tenders zimwe dufatanya na za minisiteri cyangwa ibigo bindi biduha amabwiriza tugomba kubona amabwiriza tugomba kugenderaho mbere y'uko dushyira tenda isoko, ariko bagatinda kuziduha. So ahangaha byafekitinga akarere. Ku bijyanye n'aya makosa y'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta akorwa n'ibindi bigo ariko bigashyirwa ku turere, Rwego wa Robert ushinzwe ubushakashatsi muri Transparency Rwanda avuga ko imishinga ihuriweho n'inzego zitandukanye za leta hakwiye kujya habaho ubwumvikane, buri wese akabazwa ibimureba aho kugira ngo ibibazo bigaragaye bishyirwe ku karere nyamara byarakozwe n'ikindi kigo cya leta. Ni ubufatanye bw'inzego urabona turere dukorana n'inzego nyinshi za leta ku rwego rwo hejuru. Imishinga ihuriweho turere n'izindi nzego za leta ku buryo ki bahajya babumvikanye kugira ngo buri wese abazwe ibimureba. Amakosa nta yitiriwe uturere kandi amakosa yagaragaye mu nzego za leta. Muri rusange ubusesenguzi bwakozwe na Transparency Rwanda kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka w'2021-2022 hibandwa ku turere tugize intara y'Amajyaruguru, igaragaza aho uturere twatsikiye haba mu gutsindwa imanza ndetse n'idindira ry'imwe mu mishinga y'ibikorwa remezo. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.